Hijipa Songko sungmun khana hen 27 hours anumin. Ama hu do na ding hen. Misin ta kithun mi tam ta pi ahung ove nei. Chule hluhlom ni a hele video hi azona chan ve da jingin. Azi chu Thusim hi ata ta hen. Ata hele amu zo se chu akichalo khatcha anum pu nei. Hijipa thil to he leisi na dinga agim nei loi khatchu a hi nei. Chule alu na Songko min he na tipati cave akiti nei. Ichithil so he 24 November 2009 achun America John Edward kiti kumsom ni le kumgu pasal pa chu ana to namuna kon chon a holangu yuta mun chu ahin zon tan ama zong in ahung thluna hen ain sung mi tes to kisu hal to go ma Songko homun khana hi chi di ati tawin ama ho zong chun a chi na diu cha hin hol tawin na hi le no tipati cave mun chu ahin mutawin Hijini ko 24 November 8 PM le chia ngkle loi chel ding chu ati vi nei ahin la azan mang win jong amat phapo win zon jong chu hi chi Songko alu na ding masa pen chu ai kinin aman jong experience chu neu cha ani nei hi azi chu aneu la ya anau pa hi to Songko hom ho a ana chi le ji ho nai hi achi na diu nati patti kif mun chu a me mi hiti hi a hin asunga ko hom ho he aniawin experience ta ata ho zong asunga chun anati den jiwi nahi hitia ati den tingleo government ho chu anangai chaji tawin hiji chun government ho chun kum izan ham chu ana kha ovin ahin la March 2009 chun atha be na hongkin ovin rule song hi ana sim tawin nahi hiji ko sunga alu diule amasa pena he authority permission akila adiu asken na he Songko sunga lu ding hola mini be experience nei angai nahi alang khana zone le ain sungi tel achun zone le aso pipa zos chu amani chun experience anei honen amani zala chun hi chi Songko sunga lu na ding permit chu ahin mutawin ama ho zong zan punggi na hin hi chi na tipati cave mun chun ana lu tawe ama ho zong asung alu nu pungkha sung chu ima atipuwin achi be kinuvin zon le zos chu anulangin apang hantai ama holung gela chu hichime ma line hungki pi na hicha he chi a atope na ho kulin thim a hin hicha chung ke do kina hungpo do pai pai ki ding ti chu agelu vinai ahin la sung he tai hle azingin experience nei ta ho zong hicha he an ohden zong an ji vinahi hicha chu na ho zong achi chi vinahi le anung langa hung te ni zon le zos chu ahilo namun chun ahung lut khon tan hichlai mun chu atai hle jingin ana chun zon chu ahung po da in ahile aban jong chu anaha siki ni nahi hitia aha sat no he experience nei ta hon jong ana pel do zo lo chu hin ahin la zon hin achi hi lam aki he lo ji chun ipi tai jong le hichlang hu hlun teng le ki he do na ding tho ding ati in ama chu ana chi na hi le ana chun ahin khel tai hichlai mun hin kumnga ma sanga chun pasal khat asan dan 5.7 awe ni 63 kg khat ni ana thidenin ama ala ado naw chun 14 hours ana sulu no vi nahi ahin la zone hi hichpa sang chun a hai hi fit group a hi in awe ni 90 hin khat pa sang chun double in ana gi in asang zoi nahi hicha achi na mun chu atai hle jingin alang khana a hom jong chu neu hle jingin ki hei do kinung le ji jong so umpon anup le da achun ama sanglanga chi jing ding chun a ummi nahi zonin agel dan chun a khon na chu ka thlun ting le ki hei do na di umin tin kong ki hei do loi chel ki ding he ti chun kinem ta en achi jingin ahin la ama chu ahilo langa chi kha chu ahitai ama jong chu achi jingin ahin la ki he do na ding aki khon na ku chu amu mong tapon ama jong chun huilai ka pha he tam ti jong chu a he thei tapon ahin la achi lo le upai lo ji chun achi jingin hi le akian namun khan hi ahin phatan ama jong chu a break be chun aki thol su jeng ta na hi le a khut chu ahin ki ta kha tan ahung peng za jingin hi le anau pa chun ipiam ahin ti na hi le zon jong chun
aban hung be da jingin ichi khelon tai e tien a sei tai zon zong them khat achi be kinin a hile ko hom neu khani a hin muin ama zong chun a tor slai chun a khoin alang khana abol ngolong chu hin tin a khut te ni chu khumin a ki thol hata na hile hi cha chun a ki khon tan a hung do thei ta pu na hi hi cha chun aman zong ka chi na hi ka chi khel hi tai ti chu a hin ki tan alang khana aban zong chu chi be na ding zong ta pun hi cha chun a ki khon tai hi cha chun ama in zong hi cha kuna hung po do ding chu ati in a khut te nin chun a sonen a keng chu hin dom sang ta na hile chunglang chu a ki khon ki nin hi cha chun ama zong a kilet la bang bang chun a ki tai alang khana a keng zong chu kuneu lang chun a ki to lu nen a keng zong chu a tai chet tai asu pi pa zo zong chu ha sa ta chun a hung hungin a hile a khon na chun a upa kile tha na mun chu a hung hlung tan ama zong chun a ve na hile a upa chu mutalawin a keng te ni bo chu a muta na hi hichpha chun a keng chun a upa keng chu a chemin a kai ta na hile a upa chu a hung ki phong jap jin a kile hlaki ji ta na hi hitia ave la a bol wang chun a try do zo pon hichpha chun aman zong alung gel chun kile kina mi ho ga sei pi ding chu a hin titan ama zong chu a po do ding chun a hung kile ki tai alang khana zon zong chun alel hle jing in hi azi chu chalai sunga chu oxygen a hlomi na hi anau pa zo zong chu apam lang hung po do tan a upa o dan thuo chu sei ta na hi le mi tam ta pi a hung ta win ama ho chun zon dan chu agel win hi le abungwa hi zi chun in hours bo hingdi he azi chu athisanin a hlo to kha ading a he tien a sei ta win hi ala do dinga hung ho la nu mei khat nu chun ama chun zon chu ka kimu to pi di ati en amin he susi a hin ama chun a kenga chun khaw a khinin zon na lang chun a chi tai ama hi asan dan he 5.3 feet a phazo win hi ama zong chu a chi na hi le zon na chu aga thlung tan alang khana zon hi chi sunga chu 9 hours si a hung hi tai ama ho chun 8 hours bo hingdi ati wang chun wang phat ten zon chu a hing na lai jin susi zong chun zon kom chun zon ke susi ka hi ipina ti hi tam ati na hi le zon zong chun susi nong chu ka ki pa wal jing a hi wangin hija ko ne hin kong do nom wal jeng tai a hin ti ta na hi susi zong chun zon kom chun zon koi ma chan zong na do thei ta poye ati in ama chun ha adan chu a hen zon la do na dinga chun a kenga chun khaw a khinin pungka ni lang chu abui pin a hin la la do mo thei pon hichfa chun ama zong apam lang chu hong po da en loi ho kom chun sei ta na hi le ama ho zong chu ki ho khom mu ven iti ki bol hong do ding ham ti chun plan hi agung ta we na hi ama ho zong chun a bol dan chu a hin he ta ven thi ho he amun mun chun a khai ven a kilu ven hi cha chun khaw hi a hi cha kona kai do ding a ti we na hi ai lai chi bol long chu thil ha sa ta chu a hi ki nen azi chu Songko chu neo zi chun thi neo cha zong ga choi lu chu a ha sa hle azingen mi tam ta ga lu na ga bol the rong chu a hi ki pon mi khat le hi ki ding hi chu pa zong chu a thiam ten experience nei ta a hi ki lawa hele hi chi thi abu to diu zong chu thil ha sa ta chu a hi ki ne nei ama hon zong a bol diu chu bol ta win pha sau ta ala diu zi chun zon chu a ki ho pi win ha sa hle zong le anum ham in all mo in kala do tho diu he ti win zon chu hlamon ta we ni phana chi chin hi le jingka hung he tan zon zong hi ti abung bulang ta Songko sunga chu 12 hours si hung hling tai hi cha zon in athil tu ama chan bang hi nanga ki chanin la phaten ga agel chun ipilung gel na nei dem komenanin seidingin ka hin te me hicha zon again thi ni keu hilawa apam langa ala do dinga agim piole a insumi te zong cho again thei hle jingwin lungsin a thei hle jingwin ni hitia phaso ta chi zo wachun ama ho zong chun zon kom chun telecom system khan hi a koyewin apam langa azinu to akyo sawin azinu cha kapta na hile zon chun lungneu hin hicha kona khong po do wa dinga hi tai ima ka ti lo ding hi atin alung mu ni
พระนาเจียจีนหิเลนิทาลังพุงลีจูองเหตันzon zong hi chi kusunga chu 18 hours si ong hlingkit dai hi cha chun ama hon jong zon chu la ado adi atitawin asunga zon aga boi piring chun numei khan hi achi in ama jong zon kom aga hlungtan zon kom chun zon ki rian ki na phat phat nam ati na hile zon zong chun sida jingo kalel wa jing tai ka thi ka hin jong ka ki he thei ta poye kata san jong alel wa jing tai a hin ti ta ne hi rian jong chun sei di a het lo ji chun a ke nga khaw ki hit cha hit pha in hi ti chun adom sang ta na hi le zon chun a keng chun na sa wal jing ji chun ana wal jing a ti na hi le rian jong chun chom pha chu hi ti chun a khunga yin hi cha chun adon ding tui ho jong chu a pi in hi chom kha zo chun rian in jong zon chu la do te di atien a kai ki ta na hele hi cha chun a kil naw thi cho hung ki do in a khaw jong cho hung tanin thi chun rian cha se kha in rian cha hi cha chun ho halloween an ki dam tai hi cha pha chun amang cha al do wen ama cha lo in mun kha nen a thut ta wi nei a hin la zon chu la do thei nai lo chun a na ngai chun a ki tai hi cha chun zon apa dev chu a hung lut tan ama chun a se lai ho cha sim pha in hi cho bol le na chun pung khat wal he asulut ki ni nahi hi cho sim tu chun apa jong chun zon chu la do di atien a kenga chu khaw hi ding ati na hi le zon pa dev jong hi mi ta salin ta hi je hin Songko sunga chun ati in zon keng cho amai phale le nahi hi ti apha chom khat aboi pi zo chun a bol do thei di pon hi chpa chun ama jong apam long chong po de na ma khial chun mi chom khan he sol tai hi cha chun ma hon jong telecom system khan hi a koi ki tawin ain sung mi te jong chun zon cho ho pi vi nei le zon cho pa pon a hin la a hai hu ho cho a za win pha chom khat zo chun zon a hai ho jong cho a hin za ta po we hi cha chun ma hon jong a ho jing win a hin la zon chun kam cheng khan in jong a hin don but ta poe zon in adon but lo pha nu chun ama ho chun a gel ta win zon hi athi a hi tam tin a gelovin doctor khani adong tawin hi le ama chun a hin che ki na hi le zon cho athi a hi chu a hin hetan zon athi ta ya a hin ti pi tawin hi cha chun zon cho an athi ta ta na hi zon he November somni lagu jingka lang pung khat don hin a lei sin hin ko anabe tai hi chu chun ama hon jong ni khat lang hi aboi piwin anna chun zon ata sa thilong chu ala do tawin habda khat zuwahin school student hoi hislai mun chun aga chiwin hi le asunga chun tui ani dim se jing tai tuni ni khwa dinga zon Edward kitipa Thusim ina seu hi chan cho hitan Thusim azona chan a hin ngai zo se na bon chaw chungin kipa thu ka hin sei chule Thusim tha ahung kitaka sin ananga jingoi te Thusim akichai ta